Dward! Oh! Pagpalit ng kahoy! Makordinis ako si Happy. Oh, hello! Shopee ni Shopee. Karang mag-order lang na namin kuhan, boss. Sa kabandol ng kahoy, boss. Dire sa Crocdos, nara amin nyo, ora mismo. Ay, boss! Sakto ka, boss. Mo na Shopee ang order, boss. Mo na, boss. Pila may bayad na, boss? 250. Panagikan na nga kahoy, boss. Mount Olive. Nag-helmet pa mo, boss. Sige, boss. Dalalan dito. Unahan, boss. Boss, sa may paliko, boss. Sige, boss. Boss, salamat kay boss, ha. Nya, palyag doon yung paghaling nito, boss, kay mag-init kong tubig, boss. Lapuan ta mo, boss. Ito, boss. Boss. Karon nang bayad, boss, ha. Halin na, boss. Mag-init ta, boss. Diri, boss. Sige po, parts, paghaling na. Haling kayo, mag-init. Ito. Ha? Ano sa'yo, di mo siga? Basag kahoy? Minus ni Moy. Ako, be. Ano sa'yo, di mo siga? Dali ka na yung sigaon. Ang power be. Kita ka itong power sa GoPro. Mira mo, ha? Energy full. Tanawa? Siga man lagi. Ano? Wow! Boss, ano na mo, boss? Pareho ko ang karne, boss. Ha? Karne? Isa may mong karnehon, boss. Isa mo na. Kanay mong karnehon, boss. Sige, boss, lami. Ba na yung kilahon, boss? Ay, ang mura rin ikot, boss. Abi, muna mong karnehon, boss. Muna mong init, boss. Muna, boss. Adri, alapuan, boss. Drita mo alapuan, boss. Muna, saan mo na yun, boss? Subak ka na, boss. Sige, boss. Tanawa na, boss, be. Kani, sakto gid kini, boss, ba? Pitigin yung panit, ano, boss? Lapuan na, boss.